تماشاوان هجا ایوار باش هفته بدم استودین روداوی لهولیر ایرو 23 ماه دهانه چهارشنبه دل بخوین دارم بولتن که میشه جوان پیشکش دست بکسن میشه. ده انجام ایرشکه ده لانقره 4 کس هاتنه کشتن 14 کس بریندار بون. وزیر نافخای ترکیش دبیجه ایرشکه تروریستی بو هر دو کسی که ایرش کرنه هاتنه kuştun. Söylediği söz bir kişinin özgürlüğü. Destpêkirina pêvajoyaiştiyê li Tirkiyê rojeva herî germ e li Bakur û Rojavayê Kurdistanê. Serokê CHP Özgür Özel jî li Amedê got divê pirsa Kurd were çareserkirin û ew li pêşiya rawestandina şer nabin asteng. Li civîna BRICS serokê Rusya Vladimir Putin û Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan civiyan yek ji mijarên gotûbêjê asayîkirina pêwendiyên di navbera Tirkiye û Sûriyê de bû. Kurdekî ji bajarê Helebê bi navê Mihemed Elî li taxeke bajarê Hewlêrê ji aliyê mala xezûrê xwe ve hate kuştin. Berî 3 salan di navbera wan da xwîndariyek hebû û nehatibû çareserkirin. خبرات دم قومي براي تبوش بس اسبوع دقيقة برا مكان عزومكم براي من والله از براي غسل محكمتكم كوري براي غسل محكمتكم کوچبرên di kampên serêkanî weşûkanî de dijîn nikarin pêdiviyên xwe yên zivistanê peyda bikin, çadirên wan kevin bûne û tirê xistineke nav dewletî alîkariya wan nake. Muhammed Hamşo parlamenterê Sûrî bû, ji ber ku bûbû welatiyê Tirkiyê ji parlemanê hate avêtin û endametiya wî hate betal kirin. Ji êrişa li Enqerê dest bi bultenê dikim. Temaşevanên hêja demjimêr 4 yani îro êvarê berî werim stûdyo 3 saetan êrişek bi çekdaran yani êrişeke çekdarî çû ser kompanya pîşesaziya serbazî weke TUSAŞ tê naskirin tiştên eskerî çêdike û kompanyê wezîrê navxweyê Tirkiye Elî Yerlikaya got di êrişê de 4 kes hatine kuştin 14 kes jî birîndar bûne. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî li Qazan paytexta Tetaristanê li Rusya eşkere kir ku di êrişê de 4 kes hatine kuştin. Wezîrê navxweyê Tirkiye dibêje du kesên ku êriş kiribûn yek ji wan jin yê din jî mêr bû ew her du jî hatine kuştin. Ev dîmenên ku ser ekranê Rûdawê dibînin dîmenên wê êrişê ne kompanya TUSAŞ kompanyeke çêkirina çekan e her wiha hêzên ezmanî jî çêdike ew kompanya li Karaman Kazan taxeke ya jî navçeyeke Enqereye paytexta Tirkiye li wê derê êriş pêk hatiye û dibînin wezîrê navxweyê Tirkiye Yerlikaya jî çû cihê bûyerê û li wê derê jî eşkere kir ku di êrişê de 4 kes hatine kuştin her du kesên ku êrişî kirine ew jî hatine kuştin. Heta niha nayê eşkere kirin, nayê zanîn kîneyên ku ew êriş pêk anîne tu aliyekî jî ew êriş nexistiye stûyê xwe. Lê yek ji wan jin bûye yê din jî mêr bûye her du kesên ku êriş kirine jî hatine kuştin. Berpirsê ofîsa Rûdawê li Enqerê Şewket Herkî wê li gel me be. Şewket dembaş çi zaniyariyên nû di derbarê wê êrişê de hene li cem te? Şewket dengê min tê te deng neçû tişnabe deng neçû lê min hes kir careke din bala bikişîn ser vê êrişa ku çûyê li Enqereyê çî bûye. Kompanya TUSAŞ kompanyeke mezin e ya çêkirina çekan li Tirkiyê li Enqereye ev navendeke wê bûye. Derdora wê cihî niha temamî ji aliyê hêzên taybetên Tirkî ve hatiye dorpêçkirin lê di êrişê de li gor ku wezîrê navxweyê Tirkiye got Yerlikaya di êrişê de 4 kes hatine kuştin 14 kes birîndar bûne du kesên ku êriş kirine jî xwe du kesan êriş kirine her du jî
جالی هزین امنی ترکی و هاتنه کشتن لی ناسنامه وان هر دو کسی که ایرش کرنه حتی نهاتیه اشکره کرن لی دن دوزگری ترکیه دست به لیکولینه کر وزیر داده ترکی جی تیمک تایبت جه دوزگران آمده کر جبو که وی بویره بشوبینه شوکت آمده بو بر پرس اوفیسر روداوی لانقره جه کارمان کازان لگلمنه نفچه که انقره کلوی در ایرش بیکاتیه شوکت دنگی متیته؟ بله دنگه شوکت من حس کر بزانه بمزانیارین هری نور لجمتا چنه بله دل بخوین لیره یک کشه سرکب بوم اینترنت تجبر کو بر هر روشه که اینترنت خاصیه قد کرن نها هیل الانترنت نینه گله خراب روش که امزداتیه کنترول کرن لگوری داخویانین وزیر کار ناوخوش روشاتیه کنترول کرن لی جبر کو لدورو بری وی بنکه گلک دبستان هنه گلک جین نشتجیبونه خلکی جی هنه نها و گواستنا خلکی و همان بیمی خوندکارین کول دبستانان او پروسه بردوامه 14 کس برین داربونه لگوری داخویان یا فرمی یا جالی وزیر کارین نافخواتی بلاف کرن 3 جوان روشوان خطر روشوان گران و 4 کسان جی جیان خوش دست دایه لسر کسی که جیان خوش دست دانه یعنی بریندار بویج سر ناسنامه وان جتانا آگاهی که زلال نینه چنده که زانیاریه که فرمی نینه نهاتیه پشتاس کرن لیم دزانن لگوری هندک آگاهی هم که 2 جوان سربازین لجیه نظامیه بونه و تا جیه کو پشکنینه دیکن 2 لوی در سرباز بونه یکو جیانا خوش دزانه 2 دیجی دیار نینه کانه او جا سربازن یان خلق سیویلن چه من بیجه سیویل جبر کو دل بخوینه در توساش و تا حرمه که پیش سازی یا سربازیه یعنی هم ناوندان سرکه آکنجی لیره ناونده که سربازیه دوروبری ویژن تایبتی خارگه هم که چکن آسمانی چه دیکن وکه درون و هرون و چکن به ویجوره چه دیکن توساش خو یک جوانه وکه کمپانیه که سربازی زیرته لسر فروکه آن کار دکه تایبتی جو لسر فروکه به فروکه وان وکه ایاو سی های جپا وزیر داده یلماستون شده داخویانی خود دبیجه او ارشار راست پیش کفتین مین دوی قاده ده هدف دیگره و تا 2 سالین داویده و که تنزانین ترکیه لسر چه کرنا مثلا هرون و درون ای هایان گلک گشدان هبون وزیر داده دبیجه او گشدانانه او پیش کفتین اتماعاتنه آرمانچ کرن 2 کس بونه ایرشکار لگوری ادام به تکسیه که هاتنه برداری نظامیات توست باشه و روی درجه اویرشه انجام دانه لگوری داخویانی وزیر کار نافه هر دوشی هاتنه کشتن یک جم بویه و یک جه ظلام بویه هیچ نابیجن کینه شوکت مثلا قد تو آلیه که ترکی بحثویه که ناکه یینکو ایرش کرنه کی بونه؟ حتی نه ناسنامه وان هاتیه را گهاندن نجی ریخستنک بحثا ریخستنک جی نهاتیه کرن جالی حکومتی و با که شهدل بخویم پیشتر دما ایرشن بوی رنگی چلون یکسر بحثا پککی دهات کرن لیوی جاری هم ببینی که حتی نهاجی وزیر کار نافخود بیجه جبو تثبیت کرنا ناسنامه وان و ریخستن وان و بشویه که گشتی و ایرشن لیکولین بردوامن 8 دوزگر و سردوزگر یک جدادگاه انقره دوزگرین کوماری هاتنه وظیفه دار کرن که لیکولینی لسروی مسئله بکن حتی آنها ناوی چه رخصتنه که نهاتیه بلیف کرن ناو درجیه که گلک کریتیکه دل بخوین تایبتی آکنج گلک نزیکی لیره آکنج یک جوان ناوندانه که 15 تیرمه ده حولا داربه 15 تیرمه ده ببون ناونده که سرکه یا ایرشان حتی هم دیویژن قهرمان کازان برای 15 تیرمه ناوی و ناچه کازان بو پشتی حولا داربه 15 تیرمه حکومت ترکیه جبر خوراگیری و برگیری خلقی به ناوچه ندیجی در بکارن ناوی ناوچه که نه قهرمان کازان و تدیرو که او سایاوی ناوچه جه نزدیکی 64 کیلومتر نجبو ناون دیلین هاش بر کوری گلک قلب بالغ خلقی کو دخوازه خوابی گین لیره نزدیکی 2 ساعتا کسک بزوری الاج انق جنابن دان قرید کار بگه قهرمان کازان هم هاتچوی آمبولانس گلک زیده هم
تیمین آسایش پشکنینه که جدی بکن و دوی سازی دجی همان دمی اندازیار هنه کارمند سویل هنش بروی چنده یعنی کسو کار انوانجی بره خدانه کارمان کازانه او جبو سدم کو قلبالغیه که یک جار زده لیره چه بدوان که الیانده هیدی روش آسایی دبن ببینید که قلبالغ جی کم دبن ریجی هندکی دی حتر دبا هاتنو چون لی نحال هنداف سریم هلیکوپتر دیگرن یعنی نزدیکی 6 هلیکوپتران از ببینیم دل بخویم بشه و که گشتی هم سراکنچی هم سر قهرمان کازانه جب هم جیل در دورا توساشه دزورن یعنی حتی نها بحثا چه ریخستنه که نهاتیه کرن جالی حکومت ترکیه ولی احتمال که ساعت پیشی اما پشتی دیاربون ناسنامه یا ایرشکاران روشن دکی دی زلالتر بباش بو حکومتی جی بو خلکی جی و کما گوت ها روش لگوری داخویانی فرمی دبن کنترول ده در دور صحت ششه دل بخوین دنگ تقینه که هات و مزانی که اوجی هندک برمایی شونایری سیمانه به گمانه اگر یعنی به شپه اگر بمبک چاندی به یا بمبک دانایی به جالی آسایشه و به کنترل هاتنه تقاندن یا نه دنگ چکان نینه هزین آسایشه و هزین اطفایه و شارداری و آمبولانس یعنی همون سازی هم دکارن بیشن لیره نه حتی من هندک آفاد جدیدن لیره او جهات بون هیدی حول تیدان که روز بیتا کنترول کرن چون آدنا پول ساشیدن ها نممکنه یعنی نجبو روزنامه‌داران نجبو خلکی دیب تمامی افریق هاتیه گفتن لی خلکی که هاتنا دوروبر دمینن و دوروبر تو ساشیده بینن او جی هندک جوان حول بزن که روشا کسو کار خوب بزانه و کمال بریندار هاتنه و گواستن بونه خوشخانه این دوروبر 14 کس بریندار بونه سر ناسنامه اوانجی آگاهی یک نهاتیه بلاف کرن تشتکی دیش بی بالکش و که روچی که سازیا راگهاندن یا تلویزیون آنجی قدقه و شان راگهاندن سر وی مسئله و همان دمی سازیا دیجی انفورماسیونی که گریده سر کماریا ترکیه داخویانی یک بلاف کرد و گوت که بیویست خلق تن پیتا و گرینی داخویانی فرمی جبر که احتمال هایی که مسئله و که بانگشه که یعنی وقتی از انفورماسیونه که جی بیتا استفاده کردن دنیا خلقی دا پانیک و ترس بیتا چه کردن بیشه گوه خونه دنه وانتشتین کلوتر سوسیال مدیا و سر جین جدا بلاف دبن کلا گوه ولسد داخویانی فرمی بن که وزیر کار نفت در دوام برای تیوی چنده خلقی آگاه دارد که برای ایکسی هم وزارت همجی هم وزارت آزادی همجی وزارت کار نفت شوکین لالی دیجوه که مگو سینه که برفره شوکت هر تشتکی نوچه بود درباره وی بویره دامه دیسا ورنجم تا گلکی سپاس بر پرسی اوفیسر روداوی لانقره شوکت هرکی